We go. Finally a resort. Nang lay ala. Made tum right start ponelo and West Karbi Anglong ke bang ladan made tum Supreme nat. Nalla Facebook alo Menduram Supreme chihili sai ke dolo. Bonsita Menduram Supreme ke severe ladan made tum ili tum Facebook thek polon che bhomang dopiglo si ili tum ke Karbi hijan lapen East West ame ili tum ke Karbi airport la si kadoko be pu ajale ke hang le choklo sita che bhong bang nang ne lalo ning siwa do nei kalima kalang don made tum la se pini li tum long thoma dim pale dami explore to Vothatlangso kecheng si bang ke ka explore dami ni li tum greenness resort lapen second bang ke hemtap resort and third bang ke Arlong kusame Arlong Kundu resort pu la se ni li tum dambam lo RRC vlogs do and ipike nebong Rohit Basistha and petrol la full lo direct deboka reserve le ansinili semarpin podon marli tum tonte dam thunang and kadoko be adda prang drone shot lang tha and bomu sita me thek monlong ji lang ignon ta and the breakfast at Daxi Chopono, yo, Rang Benglong, and Lapu RRC, and Pue Bong Rohit, and non Daxi breakfast Chopono, la depend the bar country for that 34 kilometer Nangla. Well, I'm going to prevent the box chat, could here to leap and heady. Let's see. No, I'm more breakfast to Edlo. And Nekwane dream dolo bike pen West Karbi Anglong da impusta pinning e dream na success lo yat signboard likha ase kopile itu hai stem available lapen lote Arlong Kundu ecotourism park lo man lo ning tarong pikan West Karbi Anglong wang do kulate ning tarong pikan ti athe nang tum support akan hon hedi ning ching sampik lalo and Baithalangso road lo le tapo do male dum and green fast greenness fast ke dami ke greenness resort second mang hemtap la that fancy that Arlong Kundu ecotourism park lo lalo and once a day chini ko reporting ile Arlong Kundu long ka explore da ma puman chini ko la tin don nang lai tung la pu drone search ta me lang ponon
ke lang hempi dan te dam thunang ho don mali tum ke don mali tum lang hempi road lam bom le yo and oki proof ta la puna lo nele la sob vlogs tame nang tum lang tamik non oki proof si puri dun che don mali tum bas nang le tum la so baklom nane I button ma ingkal description bodo nang le tum description ong berda mo da oki proof lang polong ji apa ali heng lo pek non mang sio penangan selam tu lo tala black topping mento tong nang le pone chin dalam oh yeah no Okay, don mali tu am tereng adolong yo. Celeng athe pai video lang long le lang putet lang dam igno don mali tu ne celeng athe pai stame drone shot and ponelo lapen West Karbi Anglong penangan historical place tame nili and ponlo. And nang le tu ma support nang pol an velo don mali tu ne lia chata nang le tu kang hon a support lalam. ग्रीनेस रिजॉर्ट है लपू ग्रीनेस रिजॉर्ट को पुला दो क्या रिजॉर्ट है आकी मी को खुली है होटल आकी मी खुली है हो पालंग मा ओके दोन मारली तुम नीली तुम Vothatlangso penangan 13 kilometer bangelo da greeness resort pu and lapu bang ke cheleng athe pailo and nili cheleng the pai sa me drone shot pen apaklang pon elo and tourist taminal tum han hala sob vlogs song chini pon lapo details do lablo la pen non mang greeness resort lang dam sina dante dam sina da So finally greeness resort for the nanglela and dim bang ke dak dolong ave dipar jipan sita tilong bang do ke inudlong per head 20 rupees ban kidam ke bang na abot ke khalan la ya lage mane aki milang mate resort ke nasinan ta jak mane nansi ke side lagla adimu khai kim lagla lage Okay. Okay, dono tum non da greenest resort long telong long sidolo yo and plus hapu ledam for resort and resort le leng ko lapu yo subscriber tum man hello kosong Jengkapen. ha Jengkapen. jengkapen gedi kato kata jengkapen ma oh jengkapen tho yo ning sampek lo da subscriber tum man cheto and Jinu family thank you so much. Okay, dono tum greenest resort lo yo and la main arlo giludi adem la and arlo andam sina don marle to nili tapini first time lang la pen ke Welcome. okay thank you so yo la la greenness resort adem me pegan and description on nili details sai pipon la po ppc la dang nali tum wang pen ason nang litum means camping si duima পেনান দলো দাগ মো ডেসক্রিপশন লং চিনি পন দাদা আপনার নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম হেমন্ত নাথ আৰু বৰ্তমান গ্ৰীনেছ ৰিজৰ্টৰ মেনেজাৰ আচ্ছা
Okay, the greenness resort long manager lo thau and description sab pai jabo details everything aru ki phone call koribo mon ase hole description pabo definitely আৰু মই আৰু এটা কথা কওঁ দৰ্শকসকলক চোৱা যিহেতুকে মই এজন সৰু ইউটিউবাৰ হেপাহ নামৰ এটা মোৰ চেনেল চলাই আছো আৰু তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰটো মই চাই থাকো মানে যেতিয়া চাওঁ আৰু ভাইটিয়ে বহুত ভাল কাম কৰি আছে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে ভাবো আমি বিচাৰো যে কাৰ্বি আংলংখন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং বা ইষ্টে হওক আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে সেই দায়িত্ব তুমিও লৈছা অতি আগবঢ়া এনেকৈ সকলো আহক গ্ৰীণ নেষ্টলৈ বাকীখিনি ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব আমাৰ পেজ এটা চাব গ্ৰীণ নেষ্ট ৰিজৰ্ট पेज डिस्क्रिप्शन लो से दो पिंगा दा ग्रीननेस रिजॉर्ट पुलो लापेन आर्डो दागदम दाके कु पिलोने दाग लकु आके हाइले पथान दिगना एंड आके हाय कोसनो केचेंग सी नांगली मेन के Jackson teram kardo. तो एंड लदाक बाइन कु पिलो मेन काउंटर रूम लो के दी एंड दाके Arlo bangke chicken room. ओ दाल पुदा किचन रूम लो के दी एंड दाके मेन्यू लो यो लंच हाय फन लो दी जो दा प्राइस तो लब लो मनाले समय lang ikproy no Google Pay staminal tom pay me jo dak arlo andam sinang ho e jolong se 5000 ke di e jolong se 5000 ho don marle to jo adim fa me pigan lo ekdom se than se jok lo Return bathroom dada. dak se dolab lo ke di acha oh jo toilet and ladak langching lu fan stame dolo and room to gelang me pigan lo alondo pigan lo lasi nale don stame bang ignon da greenness resort me pigan adim hedi ekdom cool pigan lo lasi non alum sufipen drone shot lang ponang don marle tum sar kangjang pha oh jo greenness resort long jinu family phan chetong lok lo sar kangjang pha nang ni video lang uma oh ni video lang o to jinu family lo dak hai pano dak nang ripan hai pano hai nang men chethan no da Ne mene nok jirong par. nokjer rong pha okay jinu family lo thalata hey guys e donatum non ge greenness resort lang tang et lo nadim mepigan lang roya dung and telong se thabom lo and drone shot semenal ham paklang palo la pen ke episode 1 ge dak se nili pa jut ko po la pen episode 2 ke nale tong hodak arlong kundu ansinang ponik po and west Karbi Anglong ke explore thai do pik gijui me thai do pik ining sam doban supreme na to the next episode 2 let's tong thuna